Mwiriwe neza turabasuje kandi tuhaye ikaze mu makuru agezweho ni breaking news zinzanye aya masaha kabisa nje kubabwira uko byifashe hano kuri buno butaka bwa Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Dufite amakuru menshi cyane rero tubazane mutwihanganire kuba twatinze kubahereza amakuru ariko kandi bwari bumwe mu buryo bwiza bujyanye n'ubundi no kuyategura. Rero ubwo ngubwo icyo tubasabye mwebwe no kuba hafi hanyuma nyine tukababwira uko byifashe hano kuri buno butaka bwa Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo muri rusange. N'amakuru menshi nkuko mubibona muri screen zanyu muri kubonamo umugabo kabisa w'umwongereza. Uyu rero akaba yabaye papa mushya kabisa. Tugiye kugenda na Priton umugabo w'umunyamerika kabisa tugiye kubabwira yabaye papa. Ubu tuvugana rero turaje tubibabwireho neza cyane. Andi makuru menshi cyane tuyafite muri Uvira aho rero uyu mutwe wa M23 amaze kuba ugota uyu mujyi wa Uvira tayari nta kabuza uko byagenda uko ariko kose n'ubundi baraza kuwigarurira nkuko naraye mbibabwiye mu makuru yacu yaratashye. Nabivuze ati uyu mujyi wa Uvira uraza gufatwa ati nayanjye ariko namaze kuba mbikofirima neza cyane 5/5 yuko uyu mujyi wa Uvira mu buryo bumwe cyangwa se ubundi wamaze n'ubundi no kuba wigarurirwa n'uyu mutwe wa AFC/M23 mu rusange urwanya ubutegetsi bwa leta ya Kinshasa mu rusange. Turi kumwe niba turi kumwe nkandira subscribe ubundi ibintu bigende neza cyane 5/5. Giye muri kumva nitwa Pacific turi mu makuru yo ku itariki 9 z'ukwezi kwa 5 umwaka w'ibihumbi 2026 turi mu masaha ya mu gitondo mu rusange. Rero tukaba tuje kugira ngo tubabwire uko byifashe nyine hano muri buno burasirazuba bwa Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. So honyine turaza no kugaruka hirya no hino ku isi, turagaruka no mu gihugu cy'u Rwanda tubabwire bimwe na bimwe biba bikomeje kugenda abihabera mu buryo bumwe cyangwa se ubundi bigaragaza yuko nyine biba atari byiza mu rusange. Ariko kandi turagaruka ku rubanza rukomeye cyane n'ubundi rugiye kuberamo Meya Erasme kabisa mu kanya gatoya. Turaza kuba turi kurikurikirana neza cyane 5/5. Turaza kubahereza update z'ukuntu ruza kuba rushojwe. Siwe gusa uri buburane uyu munsi mu mizi cyangwa se uri busomerwe imyanzuro n'ubundi y'urukiko. Haraza kuzamo kandi niwo bita uyu nguyu ni Moses Emotional. Rero uyu nguyu nawe akabaregwa icyaha cyo gukoresha urumogi ndetse no kurutunda. Turaje rero byose turaza kubibabwiraho mu makuru yacu ari buze kuba akurikira. Andi makuru dufite na makuru ari kuvugwa muri Ukraine uri ibintu naho bikomeje kugenda biba ubundi intambara igiye gufunga hafi imyaka ingahe kabisa myinshi cyane iri kubera hari ya muri Ukraine ndetse no mu Burusiya. Turaje rero tubabwire uko byifashe makuru menshi cyane menshi migiye kugezwaho nanjye Pacific. Nkuko mubibona aya namakamyo ya Sadek ubu tuvugana muri Tanzania ba mbere niho bamaze kuba bagira bataha. Ubu tuvugana nyine ntago bimeze neza mu mujyi wa Goma, bakomeje kwigira karakajya he, bamwe barataha bitwikiriye amajoro ariko abandi nabo baracyabarizwa muri uyu mujyi. Mwebwe rero icyo tubasabye ni ugukanda subscribe noneho tukabana neza cyane 5/5 nkuko natangiye mbibabwira. Nitwa Pacific. Ubwo rero tugiye gutangira n'amakuru yacu mu rusange. Video n'amashusho ubwo iyo ubishaka uratwandikira ku manimero yacu hanyuma ubundi ukaza kuba uyabona neza cyane muri rusange. Twagiye rero twatake n'urugamba rwacu twinjirira hano muri Uvira ukuntu ibintu bihagaze maginga yangaya no kuvanga urugamba rwamaze kuba rufata indi ntera, rwamaze kuba rufata undi mujyo mu rusange, bikomeje gufata cyangwa se bikomeje guhana inkoyoyo. Uyu mutwe wa AFC/M23 ukomeje gukora iyo bwabaga mu rwego rwo kugira ngo n'ubundi bigarurire ibice byinshi cyane bigiye bitandukanye n'ubundi bijyanye ni territoire n'ubundi ya Uvira. Bakomeje kuyigarura mu buryo bushoboka ubwo ariko bwose. Kigaragara cyo namaze kuba mbona yuko hari ikintu kigiye kuba kiba kidasanzwe n'ubundi gikozwe n'uyu mutwe wa M23 n'ubundi mu rwego rwo kugira ngo bigarurire bino bice n'ubundi bigiye bitandukanye bigize uyu mujyi wa Uvira. Nk'ubu tuvugana ku munsi w'ejo baraho bita Katogati, ariko Katogati tayari yamaze kuba ivamo siyo gusa havuyemo nako bita Ruvungi nako kamaze kuba kavamo. Ikigaragara rero nuko uyu mutwe wa M23 wamaze kuba umanuka gatoya nanone ukajya kwigarurira undi mujyi bita Uvira. Niwo mujyi munini cyane rero wungirije Bukavu, akaba umujyi w'ubucuruzi, akaba umujyi uri uhereremo umupaka uhuza Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse n'iki gihugu nyine cy'u Burundi muri rusange. Perezida Evariste Ndayishimiye akaba perezida w'iki gihugu cy'u Burundi nyine. Amakuru turi kwakira biravugwa yuko nyine ashobora kuza kuba yohereza bamwe mu bo yizera cyane ngo baze kuganiriza uyu mutwe wa M23 mu rwego rwo kugira ngo bareke
kumwataka bitewe nuko ku munsi w'ejo hariya muri Kavimvira hagaragaye ibitero bitunguranye n'ubundi byakoreshejwe n'uyu mutwe wa AFC M23 mu rusange bishaka kugabwa hariya muri kiriya gice n'ubundi giherereye hariya muri Uvira mu rusange. Na makuru menshi cyane nyaboneka. Uvira ivumbi ryaraye ritumuka, ubu tuvugana riramutse ritumuka, ubu tuvugana harimo urugamba rukomeye cyane. M23 iri kurasana n'izi ngabo z'u Burundi ku rwego rwo hejuru. Kera kabaye Evariste Ndayishimiye yadohoye yemereye ingabo ziwe ko zemerewe gukora withdrawal cyangwa se gukora reprise strategique nyine, ubwo ni bya gahunda yo kuba warwana nyine bikaza kurangira usubiye inyuma mu gihe nyine ubona ko urugamba rwamaze kuba rukubana ingutu muri rusange. Ntago byoroshye ariko uko byagenda uko ariko kose namaze kuba mbibona neza cyane ukuntu biza kuba biragenda. Naje kubona yuko uyu mutwe wa M23 uza kuba wigarurira uyu mujyi wa Uvira uko byagenda uko ariko kose. Reka rero tuse nabava kuri iyo ngingo, ariko mbabwire ko mu Minembwe naho ubwo turacyari muri Sud Kivu naho ibintu bitameze neza. Uyu mutwe wa AFC M23 ufatanyije n'abarwanyi batwirwana n'ubundi barwanira ara mu bice murenge, ubwo turavuga muri territoire ya Fizi, territoire ya Mwenga ndetse na Warongo mu rusange, bakomeje no gufatanya mu bikorwa bigiye bitandukanye n'ubundi bigamije kwigarurira ibice bimwe na bimwe n'ubundi bibarizwa no muri territoire ya Mwenga ndetse na Fizi nyine, ndetse n'uyu mujyi wa Uvira nawo tuwushyizemo mu rusange. Byerekana neza cyane yuko rero uko byagenda uko ariko kose aba barwanyi bafatanyije bari buze kwigarurira ibyo bice, ubundi leta y'u Burundi ndetse na leta ya Kinshasa tayari ibyabo bikaza kuba bihinduka ibindi muri rusange. Munyemerere rero dukomeze n'andi makuru, tuve kuri iyo ngingo, ahubwo munyemerere twihute cyane tujye no mu bindi bice nyine bigiye bitandukanye bigize iyi territoire n'ubundi ya Warikare bihagaze bitebye staye biteka ingabo z'ububirigi ziri kwirukanka kibuno mpamaguru. Ese byagenze ute kugira ngo biruke? Ni giki cyabaye nyine kugira ngo ibintu bibabane ibindi wetera agatebe gatoya nkwibwirire iyo operation nyirizina yabaye igakorwa n'uyu mutwe wa M23 n'ubundi muri rusange, by'umwihariko bakabikora hara mu bice bya Uvira. Byagenze bite rero? Ni M23 ikomeje gukora iyo bwabaga mu rwego rwo kugira ngo berekane imbaraga zabo ndetse n'ubushobozi bijyanye nyine n'urugamba ruri kubera hano muri iyi satere n'ubundi ya Uvira muri rusange. N'amakuru menshi cyane, wowe rero icyo tugusabye ni ugukanda subscribe, hanyuma ubundi tukabana neza cyane 5 mu makuru agiye aza ndetse n'andi yose muri rusange agiye kujya kurikira. Wowe icyo usabwa ni kimwe gusa, ni ugutera agatebe hanyuma ubundi ukagenda ubasha kubikurikirana neza cyane 5 kuri 5 nkuko nabibabwiye rero. Muri rusange ubu tuvugana muri territoire ya Rubero naho hakomeje kuberamo urugamba rukomeye cyane. Ninde rero, ninde uri hasi ninde uri hejuru? Ni M23 rero ikomeje gukora iyo bwabaga mu rwego rwo kugira ngo bigarurire ibice bigiye bitandukanye n'ubundi bigize iyi territoire birimo ndetse n'uyu mujyi wa Butembo, bikabamo n'umujyi wa Beni. Ubu tuvugana bari ahantu bita Kipese ndetse naho bita muri Kasuo ndetse na Kageri. Utu tukaba ari uduce tubiri duhanye imbibi, ariko n'ubundi tugahana imbibi n'akandi gace kitwa Muskenene. Aka gace rero M23 niko yamaze kuba imanukamo, iri kwerekezaho ku bwishi, iri gukora iyo bwabaga kugira ngo nyine bigarurire ibice bigiye bitandukanye n'ubundi bibarizwa muri iyi territoire n'ubundi ya Rubero. Barashaka kujya gufata umujyi wa Beni ndetse n'umujyi wa Butembo. Uyu rero ukaba umujyi w'ubucuruzi ukomeye cyane ku rwego rwo hejuru, kuko buri hari bicuruzwa bijya bivano muri Butembo bikajya muri Kinshasa, bitajya biboneka Kinshasa ariko muri Butembo bikaboneka, bitewe nuko hari inzira nyinshi byinjirizwamo bikazano binyuze no muri kiriya kiyaga muri rusange. Ubu tuvugana rero umutwe wa M23 nyine ukomeje gukora iyo bwabaga kugira ngo nyine bigarurire icyo gice, ariko byakomeje kugenda biba ibindi. Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo by'umwihariko igisirikare cyabo FARDC bohereje abakomando hibu baje rero muri biriya bice, nibo baje gukora akazi ngo bagamije kuza n'ubundi gufata aba barwanyi ba M23. Ahanini ngo babategetse no kubafata rwa mikono, ariko sinzi niba biri bubakundire. Aba bakomando ibo bagiye bakubitirwa mu bice bigiye bitandukanye mu gihe M23 rwaniraga muri hano ahantu bitazabwera amana, hagiye hakoreshwa amaoperation n'ubundi akozwe n'abahibu, abakomando hibu bakagerageza ibitero by'ijoro, dore ko ngari byo batojwe. Ubu tuvugana rero ibintu bikaba byarabanye ibindi byarananiranye. M23 ikigaragara cyo yakomeje gukora iyo bwabaga mu rwego rwo kugira ngo n'ubundi bigarurire ibice bigiye bitandukanye n'ubundi
bibarizwa muri iki gice n'ubundi cya Uvira mu rusange. N'amakuru menshi cyane, wowe ubane natwe uraza kugenda usobanukirwa byinshi bigiye bitandukanye. Twagarutse rero hino gatoya twigarukire muri Masisi naho ibintu ntago bimeze neza, mu gihe M23 nayo iri kwigarurira ibindi bice bigiye bitandukanye. Muri Masisi ho hakomeje kubera Fumbi na Jaso, hakomeje kubera urugamba rukomeye cyane n'ubundi rukomeje guhuza umutwe wa AFC M23 ndetse n'iki gisirikare cya leta nyine FARDC ndetse nabo bafatanyije muri rugamba kurwana muri rusange. Bigaragaza neza cyane ubushobozi ndetse n'ubukaka bw'uyu mutwe nyine wa M23, ubyerekana neza cyane ko ku kijyanye n'umutekano cyo bari nacyo kandi bari gukora iyo bwabaga kugira ngo nyine bashakishe umutekano muri rusange w'aba baturage n'ubundi babarizwa muri bino bice muri rusange, by'umwihariko mu gice cya za Masisi mu bice bigiye bitandukanye. Naho muri teritwari ya Walikare ingabo z'Ububirigi ziri kwirukanka mu gihe M23 ikirimo ibirometero byerekeza muri Walikare. Ubu tuvugana rero bari hafi no kujya muri Satere, ariko ingabo z'Ububirigi zari muri Satere zone ya Walikare zatangiye guhunga kuva mu masaha mu gitondo, bari gukubitwa izakabwana n'uyu mutwe wa M23. Ikigaragara byamaze kuba bibabana ibindi muri rusange. Nk'ubu tuvugana nk'uyu mujyi muri kureba akaba no mujyi wa Goma, ariko Prito nubwo bimeze bityo muri Walikare ho bikomeje kugenda biba ibindi. Reka dutegereze tuze kuba tureba ikiza gukorwa. Noneho nanjye ndahabaye neza cyane 5 kuri 5 isa ku isa breaking news ntagiri buncike, ndibuze kuba nyakira. Noneho nanjye ndahita negura mikoro zanjye ninjire muri studio nze mbabwire uko bihagaze muri rusange. Twagiye rero nandi makuru ari kuvugwa hano muri territoire ya Nyiragongo. Ubu tuvugana naho ntago ibintu bimeze neza. Umutwe wa AFC M23 ukomeje gukora iyo bwabaga mu rwego rwo kugira ngo bigarurire ibice bigiye bitandukanye n'ubundi bibarizwa muri territoire ya Nyiragongo, bashyiramo umutekano bitewe n'ikibazo cya FDLR kimaze iminsi kihabarizwa. Nk'ubu tuvugana hari hagabwe ibitero bitoya hano mu gice n'ubundi cya Nyiragongo, mu gace kamwe k'Akanyamahoro. Basa n'abinjira mu mujyi wa Goma bagerageje kugaba ibitero ku ntare za Sarambwe cyangwa se ku mutwe wa M23 n'ubundi, ariko n'ubundi birangira bibagendekeye nabi, uburyo kibatabishakagamo niko byagenze. Ariko kandi nubwo bimeze bityo, hano muri Kanyarucinya ni hafi n'umujyi wa Goma, hejuru umusozi Mutaho umvikanyemo bombe FDLR zigize nabi ngo zarubiye, mbese ngo zirashaka kwigarurira umujyi wa Goma. Reka tubihanga amaso tuze kurebe se koko ni FDLR ni M23, turebe nyine nyirizina ninde uri bubashe kuza kwigarurira ako gace muri rusange. Nuko bihagaze ni nako bimeze rero. Nyaboneka wowe komeza ubane natwe mu makuru yandi akurikira. Ngiye nitwa Pacifique, bye bye.